Mana iwadai COVID-19 nakalian kenat kerja mentah sing samtarik September ahajar aku hadu si baje benski kies ki batman ki bangiyo mentah sing gilong sispa prapua pada gini sispa prapua po iska sales kidon sispa arkuai lagi ni sispa arkuai some gede na po ki armed forces paramilitary forces but sispa handrel gede na kiwei ribhoi life way khat lai gede ki armed forces paramilitary forces khat ra gede kiwei north garo hills are east garo hills khat sam west khas hills iwei West Garo Hills Kata New Gide Niki Armed Forces Paramilitary Forces Sun Gide Naki Wei The active case Kib Nidan Barok Lum Lang Mentaksi Ilong Shihajar Laispa New Kusao Nagini Shihajar Laispa New Kusao Kendai Spa Hatsan Kita Nako East Kasils Pada kini kenai sepak Hatsan, si sepak Henry kita ini armed forces, paramilitary forces, new sepak self kendai kita ini kiwai. West Coast Hills light way, South West Coast Hills iway, Ribhoi si sepak arfo kendai ini armed forces, paramilitary forces, but kiwai bilang kendai kuwai. West Janta Hills Pra, East Janta Hills Arfusan, West Garo Hills Shispa Safusan, Kendai Punyo Gidegi Armed Forces, Paramilitary Forces, but South Punyo Gidegi UA. Southwest Garo Hills Lie, Arfu Arapo South Garo Hills, Katway, but Pra or North Garo Hills. Ki balar cover mentaksi kilong san kendai mun pada kini ki san kendai mun apo east coast hills kidai south pra south kidai armed forces paramilitary forces south kidai iway east garo hills iway ribhoi ar west garo hills pra new kidai ki armed forces paramilitary forces iway like iway but baro kelum lang ki bala recover adu mentang si gilong si hajar sanspa arfunyo idon iway bakhlat mening kasi but ki bakhlat baro gilong khatsa Example gilong factors mentah kasi hadu arbajensi gilong kendai punyo hajar sanspa sanfo ki test negative gilong kendai sa hajar sauspa khatra but ki result ki report ki bangidang up gilong kumba aspa khandri Kibrin belum cukup jylla macam ni. Mentah kesini hadu arbajen sini kilong life hajar sauspa arsa.